Sungpa. Ini mamarsaya tamungan kambening tuktuban kalingwan tapaing problema ang poing kalungkutan tingdar laming musika apuro pulosa kawan mi hanggang agimi para kong apaligaya sunatan lang ang kapampangan ting hanggang kantamin paramdam alaking aliwang tagimpan nune mo nyetiman kay kong makiramdam magpakilala ko kayo ako'y bong manalo ako naman po imisti ay nadareng basulturero pagjagan nyo na naman sana dinggekeng musika ing pagnasan ni magambol mo ing kantang pulosa sunatan lang ang kapampangan ing hanggang kantaming paramdam alaking aliwang tagimpan nune mong yetiman e kong makiramdam. Yes, sige perang me icaca me. Okay, masayang kaibasan po kay tamang malugod at mga nagkang Hindu. Inang Ruta Alvarez Villanueva yung kayang Sakti 80 Banwa. Yan, kantang kabampangan. Sunatan lang ang kapampangan ing hanggang kantaming paramdam alaking aliwang tagimpan nune mong yetiman ikong makiramdam ngayon mamarsaya tapungan kambeni tuktugan kalingwan tapaing problema ang poing kalungkutan tingdar laming musika apuro pulosa kawan mi hanggang nagiyumi para kong apaligaya kawan mi hanggang nagiyumi bakongan lubos maligaya.